abusua me mo akwaba eba KwakuSmart TV so ene ye di Ajagurajah ninsem bia wa be ka naposo ana ye de brɛw na na Ajagurajah enya botre apro nsɛm agu hɔ no mo ɛno ntini tamu kuchu na ye mfam no idi amegye so ɛyɛ KwakuSmart mesrɛw so subscribe to my YouTube channel na mesrɛw so be subscribe to YouTube channel no media platform bia nso a wo hwɛ me wɔ so no aya no wa follow me wɔ hɔ no isa se KwakuSmart de ye di niema pa news askɛse ɛne nsɛm a ECC ɛne ɛno nko ɛne emu text ana ye de brɛw KwakuSmart TV we are number 1 Ajagurajah akensem bebre na na de wa pro ni mnimu ensem a isisi ye 2024 nyina no ye nyina nim se 2025 ye si mu Ajagurajah first interviewer we interview aye oheneba media so na na ensem Ajagurajah aken anene ye de brew all right yen hyase all right I was beginning to go in that board in our level there right now they are live KwakuSmart FM and come here one day na ye nyina ye nim se lady bi ba bonten ebe ka se Ajagurajah aboni doggy mechira Ajagurajah ene na dada trufu bia Ajagurajah e de farm kema na farm no na edro wo mu enu ntinu odi ye no e ma ne fa mu dae Ajagurajah enyi ne ho ano wankasa na so na die wa pro ni minimu ye kutie nsem Ajagurajah e kafa sansem we hu last year same di ka 2024 hun sem bebre bai hun sem bebre gentre ha na ebi wo ho no ma hun se bia sabe o ebi wo tiem e wo social media ensem bi bai e di ka shase lady slim bi no a slim lady tia tuntum ya no wo kire se wo kra bo ni doggy but yes ya huma no fine mark di ya o dae wo wi cross wo ni sika be 20,000 Ghana cedis minim se wunya bi akwanya bi na se wunkire mu e ho na no kra bi wom ana asa no so ka akwankire mechire masimu obi da to no si Joseph obeka na sem dabi me ade a minya ma ne nka me nchirem me jama na ka me chirem okay tinefi sa adam me chirem da na wa uti nsem na course na wo ye nipa na do adwene fa na hu se sebi pedwasa rape ye bodogia problem bi no oh okay ebi anu wanu bibi ayemere say according to the parliament na me no fa me kra me de ma ne no ye no die abeda nipa na so se me say ni hwe obi a woni tumi no fa me kisa de ma sa da okay na wi abakwa no asa aba na asa bodo gibi no asa akota 3 times amen etina esa wo chire mu a asa no na Ronaldo be chire mu se sebi mpedu asa ibuslim ka etro ntina ndi be tira se na esa no se Ronaldo na sa case no o se be di ni nsa na esa ye nkrofo bi na hyehyeye na me na Ghana ha de se adwuma hyehye ye take usunsum ni ye nyawa ye take honamani oh okay enu achi no Ajagurajah eto aso se ono de onye kristoni oye nyamesumni na na mente ho na se the difference between kristoni and nyamesumni na so Ajagurajah achire mu me nye kristoni ye nyamesumni ensunsun ye da nyamesum Abraham no ye kristoni kire se obi odi Yesu mra so Abraham wo me hye kristo da ejino ye den wo ye bosom Davido hu kristo da ni anwo me na wo mo ba na asura nti Yesu na kire se wo usum Yakobon okay kraboni onye Yesu ni so ye nyame ba aso ye yi den na wan kasa wo de ye adwuma policy ben se bia me you do me I do you oh me fa boni nche okay ebusuya enche bia yi na yinum ko nhira eye abayewa bi de ne ba bonte se ko nhira ne nanda na sika o ka so de be ma no ko nhira amfa sika na ama no ama abayewa di nsam yi ba bonte ebe ye didi na enam so ama Ajagurajah every lady video call ma otua sa 5,000 on the camera see so me sure see na ye video mi se hu video ni dia yan kwahwe mra me be send this kind of amount about me record say be ya that obi abon ma send this kind of amount why okay we abusha for me ni ko nhira nipa na fashion me so me ni ko nhira nipa na o say BBCS no as a papa no me to be nice asem no so eti na baya no say request 5 to be send 5 times say mobile money e dia money sisi na fe asem no e so twa atiba jo sa phone wo hu sisi okay ajo say di ni a udi ni okay she phone so sisi sikaraba ebra Ajagurajah HSK ma lady wie ye no ebe da bonten say Ajagurajah ya yabashebone because ancestor de ne hu reru asem we mu na so ne Ajagurajah wa pro ni mu die ntia otu esika no e ma lady no
abrante on friend ko nshira oni lady bi kokoda abena bi no ama yesi ugigina mu say 5000 Ghana cedis utua so what you say yes me tua watua but yesi eya abasha bone anya hwe what you say na adie kora Ghana fo so madu ho ya say wutimi say gina ka so odo oba na da woni na woni na nti da woni na da sisi enya den ti Ghana fo so mi sasa Davido so bi busa question sisi woni na da wie no ye le den sisi ye ko mu ana ye ko pa no na ha ma nti nko sa atre ayele tie wi na Ghana fo bi pe wodi mi sa o repu no ya na tele die ni ko na punya sa de ni pa ki ya ye si wodi mi no asem se nya we uni ento entiem asem se ya ba me nti Ghana fo bi maso de omo ka no kwa so fo di no de omo ka ne du ba di no ai asem se ya panyin wo so ni de tia e ma ni de jije ni de tia mema bi bra twe o ma di nje omo ya omo kai twina ya twe o ma di no ase le ni abia twe panyin o e ja ni woni abre sa fa o wo so ni no o se ge na mu kwa pa cho ti o dia wo ka no wo ye panyin wo ye panyin se dai wo ye panyin ge ni ba ni na mo no mi ja ho ana wuti fie me ba ye bo na mi ti mi ni ba ma Matias yo ba na nkan krofo pen ni panyin de ka wo ba no abonti so de me support me ba na ba ni kwa wo ba di ya mu de anyi ni se wo mi twimba ni modem minye so fu asia futuo be na ade ma abena na ebo ndog mi twimba ni modem abena ro ni obusua ni obusa fu ntunifo ya chef na bi abusua ene de Ajagurajah achiremu bebi a wonya ni sika free secret a hebo ano ama mansions akese a wesi cars akese a wodidem ene na sorry mafo no adoya wo ye ma bebi wonya ni sika free wa chiremu na yenko ti bebi ko a Ajagurajah enya ni sika free dan mu we no ma mbese ma he ma hye ankasa mi secret pa ene se mira sutie e wo he sutie se ya ka sutie a sen na me sunsum na me ni adwuma me tie oh okay amara na odi ama me ni so amara odi ma odi so me pa che wo betimi ama ye mara ni bi ya watimi adi so so se me hega wa me nhempa boa we ya den okay hega wa me software me nhempa boa okay me mpipi se bi bu se be konto me mi preko okay oba bu ni nza me nko no okay me nko boso no so me nko fu no okay amara no do so bi di nyina ba ni nyina odi ma no odi so me di so pepepe 2024 Ajagurajah say enema we ye nyina no a emfa na kwemu this year 2025 onye biem o say ono oni adwimifo enguru biem sisi ano wasesa nti 2025 dia o de niema foforo na ebegu na kwemu na woni nkwasiafo endi aguru biem na nkwasiafo mi bisa ne say hemfo na ye nkwasiafo no ai nti ne yanko ne yanko tie nsama no so waka ya 2025 yesim asembisa nyina o de niema bi egugu akwemu changes be beba and then at 2025 person be changes be abam it is ziem ne nkwasiafo ni agoro bi okay mo ni kwasia ni obi a ukasa kire na wontie okay kwasia ni obi a de bia wadwene se wonim nyanza kwasia ni obi a wontie futu me ni kwasiafo ni agoro bi okay There's a 2025 in the what's the sound in him? Masisa me no ma bibili. Yes, even krofo kra me mom kwa mom ba be nchen. Masisa no. Mpanimfo bu baby we dem nka frɛ sisa bibi bo hwe ma. Hu nyansa sisa guye. Bibi ato na ma wasua ho ade a. Oh, mesua de. Sebi na enka na metrimu ye mede. No. Hu ma ade no ayen sa. Na mi ramboa. Na se de ye tutu sira ne wabasa o. Awo kwa be. Yes, see confuse wu ye. O kan say next person. If you listen no me bi ha me on. Omo tutu mi sira ne mabasa na omo se Kyekyeku sese. Kyekyeku na mu ni ne mani gba pe me. Omo fa chire. It is well you ma bi mon kasa mo kasa. Me fa no man min cheki. No enkom hye na hu se enka na me kire o se Kyekyeku no bi di Kyekyeku bro ni. Se me nya Kyekyeku ade. Eti e bi na me Kyekyeku. Na me do obi afa me ma. Ana be kan back door. Obi afa me ma na won ta de ba. The boss am for green say be kum nipa. It omo di Kyekyeku bere me. Se na me ka se be Kyekyeku na mu me ka kire no. Asa na what ne ho ase say okay papa afa ne mate ase. Okay. It e be na me bu ni say hwon ho so ye Kyekyeku na me wa ho ba mbom nye kase ne ye pe wo. But we say one kan say o. Say me be panyi, me ti me kasa asem no. Ti e be na me bu no.
ebusia na me no ka say mesra so obekọ so subscribe to my YouTube channel no ama me mesra o subscribe to YouTube channel no ama me follow me all the media platform ne so follow me all the media platform ne so Ajagurajah say ni birthday eba ni birthday eba na ni birthday no obi to be baby wa o pese o baby no fa the number no na friend me aka se ma pick dada me ko bi me kwa me ne kwatena se 101 na me so me interview no eti papa sa o te me nka dia eno 25th 24th 25th 26th hwemanim me so ba Kwaku me so me ba obi me sra o me ba ayo no ma me kwai na me so betimi ne wa kasa kakra all right eno te abusua ni birthday no so o kasa fa ho yen kwa hwemra ma fa akonya so akire mam for say nyame boa 26 me di na kese start birthday no 24th 25th 26th Never be the 3 days. Any problem. 24th, and the Yusun, 25th, 26th, and dinner cassia pa, among him, ministers for no corner, but ever. And here, what a great movement as winning that ultimately Barbara when you invite. And to my mention friend number way. If you have just here KwakuSmart, let's also subscribe to my YouTube channel na mami. Follow me all the media platforms this na KwakuSmart TV. Subscribe to my YouTube channel na mami. I am a Renfi. So be notification bell. So send me drop video bi a wonsa e be to me Akabi my crowd. Yo, this was Ronaldo the Playman, ODP music, short. Charlie, my baby, KwakuSmart in the studio has a life and color. Charlie, more supporting on no trend is here, Ghana has a the Playman. Alright, I was happening to go in that boat, you know, so right now they're live. KwakuSmart, and come here, one day, and I get to